Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, Ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim wa nahnu ala zalika minas shahidin wasyakirin wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hadirin wal hadirat ikhwanu fillah, sidang jamaah takziah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ariolodena ubat terui cara mata siaku Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersama-sama mengikhlaskan dengan membacakan suratul Fatihah alena almarhum Ibu Haja, almarhumah Ibu Haja Saryana, dengan juga dikhususkan kepada almarhum Lasandra. Ila hadhihi niyyah kulli niyatin sholih ila khutratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin sayyidillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pertama sampai kangi makada situnganna tu papedale na tau matewe nareko angka keluarga na nasalai atau pak dimonrin na nayaki ya rupat dimonrin na macay mapigaw dua telu pakasiwiyang iya angkay na palaba agamata untuk diniatkan atau dihadiahkan pahalana loko tau mateta. Iyaro nabita narampe makada inajay tau matewe bikini degaga tau tu. Bentungan na aga, situngan na iya tu tau matewe mengharapkan bantuan tak manang iyay di angkay okolino. Nasaba iya tu tau matewe de nagagalalan na lolongan pakasiwiyang. Istilahnya de nagagalalan na untuk beribadah. Kecuali iya ro tau matewe ang kamo pa pahalawat di nalolongang nomor sidi dari amal jariah. Ya sange amal jariah amala malari amala iya ang kay pura napakang kariwatun na tu okolino ima gina sumbangan yang dimanfaatkan pada sumbangan yang ko masihi sumbangan yang ko sikolay atau angka pada tarau rupa tau ibantu atau angka tanana purana wakapakang iya rotanana misal na napakai guna ite untuk jalanan naki buah ite lalang namo jalan tani
Yang penting lalang. Ia nolamui tawai tu lalang pasti malolongan ya apalang. Jadi itu yang didapatkan selamanya. Ya pak ia tu tanai tasalaye ternyata di punah. Makanya ia komate tawe langsung beralih menjadi warisan. Ia kotuomo pitawe nak berengi ya sengi hibah. Tapi ia komate tawe ya sengi warisan. Makanya anak itu disebut ahli waris. Betul na tahu malolonga warisan poler itu matonna. Jadi itu tomatoy komate tanya nalena punna. Seluruh harta sininna waramparangnya nasalaya tau matoy. Riwat tu angkana tu okolino iya na mate tanya nalena punna tu. Tanya nalena punna. Niga pe punna ahli warisnya. Kecuali ia purena wakapakang. Si bawa purena sumbangan. Dia tu nalay anakna. Jadi ia tu napunay materu. Jadi ia komeki mapunay wiwaramparata 2 milalanna. Ia sumbangan ginapake itawe atau iwakapakang secara langsung. Jadi tapangi, tapi si balikan nama koto tu, ia watuna tu okolino nang katana na tau tanana tau wenesa, letek gipala na, atau nangaku ya gagan na tau ia tu komate ia tu tau na totonrenge dosana letu asokiyama, matu na rekomate ia tau wewe na anak na mu mayarugalunge de na paja malolonga dosa tau maton na materu, nasaba alena nasabari nalay rotanah na tahu. Yan itu ampai agama tak malada na patika ki hati-hati. Lebih moy na rekko tahu malay tanata daripada di malay. Cuma maraji-raji minta makoko ako melo ya lalalat tanana. Oh maka raji. Maka mana seke kapak tapi dia tu nak koto penrang di. Iya. Tabe iya mitu tapunai apa iya tu tasalaye wija-wijatta maka deto motot tariolo papasangiya iya ko wija-wijamu murannuangang buta ciwali ko iya ko taulenge murannuanga buta rapa ko agama nana maka da iya ko mate ko matu na anakmu murannuanga milaw doanga ko masumbanga ko buta ciwali ko artinya pak dan doangamu siwali mi belum tentu toh. Tapi ia ko taulenge murannuanga buta rapa ko betongan na ia ko bali bolao mani murannuanga ngai paja ini. Apa ia ko tikene tisangi maga sijak na nalupai ki te ko tomate na degaga tau tajampagi. Degaga tau tajampagi pak. Kene tisangi maga sijak na nalupai ki te ko tomate. Pak desa tasakamai maka ia ko mate pak desa ko baje. Deni lemak na rekodega kembali jabatannya. Pasti dialihkan dulu jabatannya ada yang pelaksana tugas napa dingin lemah imam makoto betulan na aga tasi dia tahu jangan banggakan jabatan nasabah ya koto mate deni lemah tay itu kudena lepa itu jabatan isalai mana tuh perlu nih mapikir makokoy angka moga boko tapas sadia untuk melalui kampung ajencengan na pong Allah Ta'ala. Maka da kau nak ya ko anak taranonga buta ciwali ki ikiri lo jupanda makuli ya mina talipo ko capu idina. Iya. Angka ganang kana talipongi ki anak takong kana tatakiri lo masikola atau angka anak tamajama purani malakai pura mak baine. Angka ganang kana talipongi ki nakutanangi pak purani gamanre mak madisi-disi moki ga. Berapa kali dia menelpon. Mana satu kiye apalagi ko tomate. Apalagi ko itaja lo syariki buruta. Mana satu kiye. Upasa memang apalagi kau beli bolata pajai ini. Bayi neta lagi to mau pak na rekolosya reki buru. Makotorope malakai. Apalagi kau pura di mak bayi ne pajai ipi. Palingan kedua misi tahu. Ya mi komelo malapa Idul Fitri pura malapa Idul Fitri teh si Idul Adha.
atau melo itama ramalang ya minagana katal du kupur ya mapak buting paru menati lo masyarakat kubur tegere nawanawai gare maga sijak na nalupai kita ko tomate ko toko na la kuburu aga pangilaw na to ko kiburu ya penting ko sampaikan iya idi masusay okolino biasa mega tau madareke na sabak makura duina meli mak balancan na degaga dina iya teko la kuburu pa aga pangilawan na ci di bawang taparewa kang nga umuruk kusungakku melo karewa lokolino untuk masidakka cik di ban nilaw te ko kiburu melo mi parewa kanyawana nanye di okolino madari ki macigaw ang kanadui maka dareke pak mega meto je to ole na mato saya lena pak dapat telu mina melo dapat pitu iya kai di mato saya le to macicil ni kiri kanan dia poronis sangi makan tasakamay manyamay itu sangi macicil lebih ramu itu nalalungnya sujangan nanya nalalungnya tanggala ya kau sujangan palalu na tumin rek bola pajan ya tanggala aja matin romat na pura maka majain ram mapat di ulu si dua ngasom itu mapat di ulu si nasang kamu gaya kamajarang ulepe amang iya sebenarnya nasabay di matos saya leta deka ga tahu dia na ganna dale na bahkan lebih tasi dia tahu wadin na patu apa tahu yaitu ampai kong katau pura makbaine pura malakai nang kawija-wija na jajiangang yaitu anak jaji dia pernah sapadale tapi tulipan remi ipas sekolah dia pernah lolongan dale siapa dari mana rezekinya puluk kotomotor na betulan na aga tasi dia tahu itu rezekinya bisa sampai 4 orang jadi aja tamasela masalah dale na urusan na po ng Allah Ta'ala yaro. Makanya upasangi, yedi angkay hadir koe, macak itu, usahakan inang ka amalak malari, apa iya ko anak tatatajab paja ini, iya ko lakay tatatajang, to sukuru mo, iya ko ba ini tak tatajam makoto, iya. Masa gia, pada memang di bu, masa gia dia nak ba ini lakay takumate. Kin rime lolona dia nak ba ini. Maka dana puji ki ya makokoa rewa ni gare matu tanaiwi tapodangi maka dapat kira-kira mak bayi ki komate ka tanah maka data rumirita iya itu na pau iya begitu juga sebaliknya makanya upasangi iya komaca ki itu tatarongang iboko ngaleta mesti kasumbangat tak deto gaga tu kampo de gaga masigi na napa dia tu masigi de napa je bangun deto gaga masigi selesai pembangunan na mapamulai si raplatu penram apa iya na jaji si bongkar si apa iya na de ni bongkar panitia bongkar iya jadi setiap masjid pasti ada pembangunan iya na ro asumbangi ko masigi kung ka psikolog ko macawe, asumbangi ko psikolog. Kung ka pasantren ko macawe, asumbangi. Aja na jolo, na yero pasantren nga mabila ibangong. Iya na macawe ko kampot, pa. Iya tita na yang imato. Aja na yero to kasi makay bela jolo tapi kiriki. Bali bolatan na jolo, nasaba. Iya tita na yang imato. Iya tu ampay pangulutay mantasapi, makalade na wading ipasu sakka mabela. Kenro isapa, kutumpasu. Nasabak purana bagi ni po ang Allah Ta'ala dali o kutugan na ang kataw sogi, ang kataw kasyasi iya to taw kasyasi ipakangka supaya salama itaw sogi apa iya to taw kasyasi pa bu de na madosa ko de na tarimay sakka takol taling isakka de na madosa ya ko taling isakka makanang kasakka tali na siya malay de na madosa tapi iya di taw sogi ko de na susakka ta lay chalay mato ko surimonri makanya ini tahu sogi at terima kasih ki okko tahu kasih sia makomogaro sigilingan ikaw pak di iya biasa na tu tahu kasih sia tu lilayano nasa iya tu na kasih sia tu na macigaw iya tu tahu kasih sia tujuan na supaya salama itaw sogi apa iya ini tahu sogi kung kanadapi si pasakar waramparata na dita pasu isaka na laituni o kusurimonri tapi ya tahu kasih siya ko de na tarima isakat ako talengi de ni chala
Tidak ada dosa baginya. Yan tu nak kada narampi ko si di risalah maka da dena kama lino narekode na tala itawe waramparan na tatala menawarkan hartanya tapi tidak ada yang mau menerima. Jadi itu salang matuk madecing sogi. Jadi matuk ko sebelum kama lino macan ne tawe mak berengi melo mak berengi waramparan na melo masumba na de gato meterimay. Pak padang kamana mo yelengi di nasaing kamato ko boleh mewak beren na de kamalay. Biasa ki mitaw ko biasa ro wattu poi. Iya to? Wattu poi. Lo malay da pada kamana po na tawi makwa tu tay ko pada sogi ni matu. Yo po makokwa proposal mi tatala kapang. Tiga kami masumbang. Jaji mabila mo pa to kamaralino. Aja mo ta masilang. Tapi angka tu tanra na kamaralino baca ko hadesa maka na yan ang muba macabe ni mabilang ngaso man kamaralino. Aga iya ko tatding dua ulo kolo nomoro si di bembe nomoro 2 saping. Ada mengatakan unta. Iya na tatding na iya ulo kolo macabe ni tu kamalino. Iya ro bembe pa tak 2 tau panapawat dingigere. Na tat 2 mi tat 3 mi anak na jaji cicang. Na tungka mahake kata bembe na gere magi na capu. Na yero coki ta 5 na dega gere magi de na mega. Na mana gere. Itu iya. Coki dia ga gere coki. Nama dari ta 5 na tapi itu made na mega. Jadi na iya bembe ya na hake kata mak geresi ya koroan ni tak 2 ya ko makun recidi magi na capu na tasitau je tu napa wat dingi gere itu na saba angka baraka na taruh pong Allah Ta'ala siklus yang memang dijaga tapi ya na tatden na ya tu bembe okolino macawe ni tu kamalino na saba de mematona na harapkan ipong Allah Ta'ala hambanya untuk bertambah. Jadi perintah agama turun untuk akikah, nareko jaji anae itu kambing, na passa dia matipu Allah Ta'ala olok kolona. Tapi ya natat dena ya tu olok koloe, nateme matoni tu tatamba tahu kolino. Maki itu situ kan. Makanya upasangi ini po saya wasiatkan kembali sumba-sumbangi abas sakit masumbang. Dito je tunang ka kumasigi pa namo samme mita sisa. Samme ta sumbangang kasigi batu gi ko magi na sumbangang poko na sa bairo ya punay matar apa ya ko keluarga tay harap kami lodong ang iais. Madodong. Tapi angka mo dale na tu tau matewe. Ini yang kedua. Angka tu dale na tau matewe pulo ko bija-bijan na. Nareko angka anak-anak isalay na pasempajang pagkasiwim madece nga malakna lolo nga tomatoy angka ko agamata yasang syafaat pahala agaya sa syafaat pahala decen na pigaw wija-wija lolo nga ngibonus tomatoy masempajang ni anak ta angka apalat talolongang mapuasa ni anak ta angka apalat talolongang masumbang ni anak ta angka apalat talolongang. Tapi ia ro pahala tanya pahala pokok hadiah mi pole kenro pole ko tau matoe pole ko wija-wija angkai maki buah deceng. Cuma ada ulama mengatakan kata panrita ia perlu tak kata ni masai maka dana rekode nang kani hakikai wija-wija de tu ni lolongan decenna apa sinin na tahu jaji maka tanimanang akika untuk menebus gadayannya. Yan tu ampai anak tak kong kata hakikai ya ko baru jaji binatang kok mate de penagan nak pitung ngaso tetap di akika. Bahkan ang kataban rita maka ada orang yang keguguran namode panamanas sejenis kalamin na arwani gamakunray maka dikasih nama laki-laki. Ya kode panamanasa tapi kalau sudah berbentuk manusia ya koma bentuk tahu ni angka na ulun nang kana liman nang ka ajena tapi de panamanasa kada arwani gatau makunray maka kasih nama laki-laki.
Yelengi asa ngaroane, kemudian bisa diakikah selama dia pernah hidup. Ya sange pernah hidup, puran yele nyawa. Makiro, dikasih nama baru diakikah. Bagi yang mampu ya kode itu nama rigaga. Tapi sebaiknya supaya tak punaiwi. Ya tu anak-anak janji kode ni akikai itu tergadai selamanya. Makanya kau pura akikai anak tak na pigok deceng malolonga tu tomatoi bonus siasa syafaat pahala. Jadi ya tu tahu mau pak tahu megai wijanda. Tahu mau pak ya tu tahu mega bukan meko 12 anak na sampai jalur romano. Maka kata namanya ga. Nah di tahu tamaki buah anak. Tapi agak 2 anak cukup. Tahu 2 anak lebih baik. Peko di kodua ni cik di kilo cik di gimpe agak meteran nuang. Iya. Taki buami ko melomi jaji. Pegai muir. Maka dagi pandrengi majik nang katuli maselang ina tanai di pandre puang Allah Taala tanggung dalek na. Dena tu okolino bere-berewe lagi manu-manu jami mana nganre na palai ko tahu. Iya, engka tu manu tak 20 anak na noci camanre mana mona pamenre. Camici dijaji na 3 tahun namanya rumah kato dareke. Iya. Jadi demi kurat tawakal mi. Iya. Tapang ya. Iya. Jadi usahakan ni komelomui jaji. Iya pangka iya nu make itu papedale pula kupong Allah Taala. Jadi itu yang penting. Sebenarnya kan tugas na tomatoi 2 mi. Mengakikah dengan menikahkan. Ya kopure na pak boting anak-anak tu lepai. Na sabak tanggung jawab na lokilah kaina. Yaitu ampai makun raya dia nawat dina salai bolana kode gaga isin puluh kolakaina. Namo tau na moli kode gaga isi puluh kolakaina tidak boleh. Karena kewajibannya itu beralih ke situ. Itu ampai kota pak boting enak tak beret tu. Yampai aja tu mahar aja nama sempola ndak. Tuku jepen rama sempola ndak mahar. Aga maharna seperangka ala solat. Maka na sempo. Ya ko mahar bu ulawang pegai memen ni. Ya ro di menre na namo 5 juta na lengi. Maka da siaga di balancana 5 juta, siaga maharna 50 garang ulawang. Itu nilainya karena nilai wanita itu adalah maharnya. Ya itu lina. Mana ka seperangka ala solat, namo jitu seperangka ala solat tu pak mesti na maka de 1 setel pakaian solat. Aku maka desa perangka la sola na mutu manarana toana mimbara na macu mana to. Ya seperangka onro ngajine ka ngambala macu mana gitu. Pak maka desa perangka. Mestina maka desa 1 setel pakaian salat. Aja nak desa perangka la sola pak na mutu manare macu to ko seperangka la sola. Jadi ia tu makun raya dinilai dengan mahar. Udah tu ulawang. Aja na ya ro di menre na malak data bicara iya ro maharna. Engka tu na pesan guru tak maka dia ko mahar na molengi mahar makun raya berupa uang. Mumelo ko ini pura ko malakai ilawi ya ro halala na ko bainemu na mo 10 misa bumilaw. Iya ro mo pake mapamula usaha. Karena di dalam mahar itu ada barakah. Insyaallah barakah tu ya ro saham. Iya. Jadi itu anunya. Itu kuncinya sebenarnya. Itu sampai tomato tariolo ko maki buah imahar 2 angka ulawang angka dui. Iya na rodi na pake komelo mapamula usaha. Kupure mak baine. Maka dan ketu barakah na kutilalan karena mahar itu Allah menyimpan barakah di dalamnya. Ya komelo ibuka melo mak bisnis suruh ni melo yo ko benena. Na ya ko halalakan yo ko benena ya na ron na pake mapamula. Namun si ratu misa bunilaw napake mapamula usaha maka leguruta di situ di dalamnya terdapat barakah. Tapi mereka tahu dia napake ya lo. Pada nisang. Kemudian jadi maka daka ona amala 2 nia nomor di amal jariah. Tapi itu kok amal jariah pak kami namakan nasa nabi mengalirkan air. Mapasolowe isesangnya mapasolowe pengadaan sumur bor, pengadaan sumur. Apa itu wae bunge cica mematomi?
Cicami makbor, ya napake te mak jenne, lolongan ngi apalang, sesawai jenne emiti okotana ini nungi bere-bere, manci pasidakai, no yo kora sari ya manci pasidakai, no yo kora tanah-tanang nak buah ya ro tanah-tanang ya manci pasidakai, ni nungi tahu ya patapulo sona patapulo ni napa capu ko tanah. Makanya kau enggak tahu pengadaan sumur bor, ia tu tahu mau pak nasabak tuli jala pahalana, paja pipa ke ya tu wae napa paja palana. Iya, maku itu. Makanya tu kong ka masigi na digaga sumur borna usaha kangi angka andil tak kome makbor tawe maka ya pa tuju sesa supaya magai jalangi pahalata materu itu amal jariah apa ya kodi ipatamo ko masigi narapa panitia na lengi te kota ay patapul meso na talolongan ngapalan na paja ni do dito kaje panitia masigi ka pa ko pa desa. Iya. Iya. Ini panitia masigi korapa ki aja nana di masigi tapake. Iya, asumban ni okor. Dita na tapake. Iya, sidaka ki deto tu gaga ya sidaka pak de na tolai pong Allah taala. Na janji lalo ki de na ci di na tolayangi maka de manja abil hasanati palahu asra amsalihha. Ya kumole ngaci di wale ko 10. Pong Allah taala maka dah. Nigi dingi ba pigau ci di decing uwale manci 10. Maka ko pasidakkan akan na ayat mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Naale akale baraka pada ko tumatanang ngase yaitu asewe si dimibutir lay tanang nenre mancaji sito yero sito matake pitu pole pitu pulo baka siratu biji padi. Ya nanti sampai ko pak galungnya mak dareke. Biasa lo podak kada aja mak dareke. Maka leceh dia hidupan nasi agama maji mumpano. Nasi agama mumpano nasa 5 panteng, sia mau dupan nasa 20 karung. Maji mak dareke nama kate kamu dupan. Kene 5 panteng mumpano nasi panteng mau dupak dareke no. Lu pante minampo napa dupa 10 karu nama kadareke nama kati garewa madareke metomi tapi makun reye meto je tu madareke pak itu ampai ko to mabai ni sapa imakun rey masih je membasai syukur gare nasa guru tak supaya tu limanya makini nawa ya ronewe pangka meto tu makun rey de makraji syukur ya ko mejo kalake nama sapa dale to 5 patimunna. Ya nang kabay ni makoto to 5 timun na to rewa de nang kana doma ga to 5 tamusu ni alirang ilaw to dan apa to layase tajang. Gunaan to. Iya. Kemudian angkato tu palolongan na to matewe poloko muslim dan muslimat kega ya ko jumai. Ya komenre pakatoba kumimbara setelah duduk di khutbah kedua agak nasang ketudoanya itu di makanya Imam Syafi'i ya kodena baca ya pakatoba dena sakatobana tamai rokong Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat agak betul ngenero Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat epung tak dampeng ngisinin nasal lengarone si bawa salam makun raye wal mu'minina wal mu'minat sininna tau matappa arone we si bata matappa makun reye al ahya'i sininna towe wal amwat nan nia sininna ya matewe malolongan itu matewe ko to iya pak dongang pak ibaca to ko to me matinro pak itu ko to me matinro to mak jenne jolo puraki mak jenne napa to liu ibaca bismika Allahumma ahya wa amut napa dibaca Fatihah kepa kul Allahu akatallu kolong seberat bil falak akadua kolong seberat binas akacicang angkato tallu manang napa ayat kursi ya berungang ko pala 5 napa ya sepung ko watah kalewe napa baca al-hakumut takasur akacicang subhanallah tallu alhamdulillah tallu Allah akbar tallu pa kemudian dibacai 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah napa baca la ilaha illallah kasiratu magai
Jajaga JPI tak baca komeki matinro. Nang kamu pada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah baca kapitu. Napai baca itu tahayya mapamula pa tangana latu capana. Napai baca Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dia baca ro. Idi na tu tahu ro gila ndak? Agana sanabita aja mu matinro na rekode mu pura melaksanakan ibadah umrah satu kali. Lau ko jolo umrah napa matinro? Maka deis Aisyah deule lau umrah maka bela ya Rasul maka Nabi teh baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwata illa billah akapitu apa ya tu tau matawa apa akapitu macenne ya mu baca tu akapitu kome ko matinro itu satu pahala umrah pahalanya itu nasiakan wajah teh kole umrah 30 juta lebih nanya meri baca kapitu na to malolongang itu nyaman dah Nabi ta maka dah alhaqumut takasuri baca cicak aga maka dia Nabi ta pada ku baca sisa buaya di lalan na korangnya ia ku baca kul Allahu katalu pada ku tamare korangnya ka cicak magani mu baca ya kursi ya kome ko matinro ya ko mate ko ko suruga monro maka nyamat tu kalau surah bil palak dia nak ganggu ko al muawisatain nasana kalau surah binas kalau surah bil palak ayat kursi apa sandrelo ko kupong Allah taala iti kanya na subhanallah kataluplo alhamdulillah taluplo Allah akbar taluplo pa supaya dia na mapat di alele mo ko moto ko matat de mana takko mo na sabay itu pak bura takko manang ka jajaga pedi ta baca ya bamiro bismika Allahumma ahya wa mut doa minimalis iya itu kuncinya Fatihah kenapa 4 kali pada koto masjid sedekah 400 dirham iya cuma kata pandrita na bagai jadi Fatihah pertama lo kona bita Fatihah kedua kepada kedua orang tua Fatihah ketiga kepada seluruh muslim muslimat mukmin wal mukminat al ahya'i minhum wal amwat kemudian Fatihah yang keempat loko aleta istri dan anak-anak kita sehingga genap apa makir tambah-tambah pak dongat tak komeki mentin roh aja nanya bamiro bismillahirrahmanirrahim iya pak cakar dulu ada pina pelo mentin roh pak tu 5 HP detona ko to penrang di angkat tu tahu pak tu 5 tito tu 5 Facebook CD engkau urusan atau pertama Facebook apa maki buat status aku menyesal puah ya ternyata nak kata ternyata kau begitu iya maka biasa pak tapi dia tu gagak kau punya iya ni semana ngurusan nanti na sampai di watan na yano ke Surabaya sampai di utu na yano ke Kalimantan sampai di docili na yano ke Bone padahal kay laki na jamba-jamba denisang na urusan na mana mita we na urusan iya kemudian ikat talu nito jadi alena makibua watu natu ukolino tau maca tu ya tu yang kedua angka wija-wija na salai makibua deceng tau mau pak ya tu makanya di tau manangnya jami mana aja tama cigau iya pak megatoje tu tau mana maka seke iya apa ya ro parensi na nasang aga tu kuya deto nagana ko deto nagawaran paraku de nak ko angka tau de ni alengana apa na sabab melu pasalam aku pong Allah taala apa de nagagar repay mato ko surimonri apa ia tu tau angkai anak na iya tanah kita na itu mato masa pajamoga ia tau manangin ada tu kaitan nanyang aga mita nanyang anak na degana na iya ia na tu ampe angka tau mita umak bayi ni saya mana na tu parepay man tu ko surimonri olo to tama na suruga ya kutan nasi bayi ni tapi dia itu napada palana tau purebo ting aka 20 pipi itu mas sampaja kaloloy na papada palana ya tu saya tu kelebihan na tapi aja tetambah ya maka dia tahu 2 bene na matan repia palana de dia nak ko iya jadi upasangi usahakan inang kadecing taruki pas sengarang makanya tu kona senga madecing itawe aja lalu tama seke apa iya tu tahu seke namo tahu seke cacatoy iya pada memang ni napa ni dega sengaran atau seke mati atau seke pak dega kata teri paling sikap bian ni mite salabat ni
kikiri galah tu. Iya. Iya, mana ko masih kita we. Lau te kiburu masyarakat kuburu, na baca asata ko kiburu ambo anu na sukat di pa biasa taya tu padahal buru ni buku-buku we. Iya. Iya ko mabasa itaw we tak ka jannah taw we ko mati. Bakat teri taw we. Iya nakada makada. Iya na yanu de na tama suruga. Mega ni taw de na tama suruga. Angka bahasa itu disebutkan oleh sahabat. Angka tahu lalo tahu mate layule maka de sabay tahu pakanja na kasiyaro maka nabi tahu sa suruga yun. Si sanang katayule lalo na kada sabay oh tahu paja na yero maka nabi tahu isa neraka yero. Makutane sabay maka kenapa bisa itu ahli surga dan ahli neraka? Agar nasa nabita karena engkau menyebutnya dia baik. Jadi na pag mo patapulo tao ko tumakada tao kanja itu insyaallah. Si ditulit yang salamakang itu. Yan tu ampay pa bu, tapi aja to si guru-guru makada ko tao kanja. Den ako. Iye, ang kami to tao ina tolerampe makada tao kanja. Iye, itu ampay ko tumabali bola je aja to si salah-salah pa. Palay ko bola mako si cawe ka he. Iye, na ko mo lupa mite ko na madapito ko si bali. Aja tak si salah-salah. Pak bali bola metom itu mandari si salah pak. Magana mandari pa si salah teh manuk na bali bola menre ko adenge dia tu nak bisa kaje. Na de meto na bisa kaje tu manuk ko menre ko adenge mandari lalo tu jamba na pemak de. Iya, makare guru tak kali si dendreng. Ya ko menre manuk na bali bola mo ko ademu na jambang aja mu bisa teh manuk Pak mapangewa ko tu. Agak pale ademu bawa na mu bisa. Tu pesan guru tak kali si dendreng. Iya. Kemudian agawat din na pigaw keluargane monre. Siya gabijan na almarhumah. Asera. Siya gamakun apa? Mau pa itu? Maka datu nabita siapa yang meninggalkan 3 atau 2 atau 3 anak perempuan yang ahli ibadah, maka ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Nigi tahu salai telu atau 2 anak makunrai ahli ibadah maka dia nabi ta indo ambo na dia dagis say api neraka. Makunrai ya tanya roni yang pai di angka roni anak tanda dia makunrai sabara ni. Magi na makunrai karena menjaga anak perempuan itu berat. Ya nanya pas sampayang insyaallah. Salamat tu tomatonna. Makanya tu tomatepak wat ditama suruh katanya alena nasabari. Tapi agana wija-wijanna madece ngimonri. Apa dia napa aja tame tu pahala tastor. Nah, makiro. Jadi akong ka wija-wija ya memang naro tapatu-patu kang ipa yang pe makadaka akong kana tatapa pesantren. Tapa pesantren ipa. Tabawelo pesantren maka deje na melo tabawa moi. Namoli mangas so minalari dia na marigaga ya na pura ta poda mena ta kada ko ninyo na pesantren na mendaftar ya ko me ko matu tame sempe me ko loko na dia na marigaga yang pati pura ko jo mendaftar ko pesantren na mo talungas so mo kolomo ko koro magay dia na nitanaki matu ko sorry monre ya ko itanaki makara pura na tu pertama pesantren ale na to me tu lari magani iya apa ya ko idi magani. Iya nana pak, namo parema mikotami anak pesantren, namo batau ko pesantren, namo maga batan atatati maring kalinga pangaja. Nasaba agama nak guru te materu. Ya ko masu imatu nan caji paremang, aja mo tamaselang. Apa ya ko melo isadar, na isa bacana sampajangnya pak, pura nak gurui. Ya ko tau dia nang kama guru agama na melo sadar, aga me napigaw. Nalika napu. Makiro na pe mema pamula pe mato, ye ko tau angka dasar na masalah. Na melo sadar angka nola rewa na sabak nisa decenge tapi aku tahu dia nak kena guru dece na melo mainga napai me mapamula pemang iya na tu na mi kato biasa makarawe kini mapasantren biasa mi kamakoto ya jaja ne ro makara tama na tapasantren manca justas imondri pia tu yang penting jolo mas sampajangi nak guru agama ya mau tu penting aja ne makara manca justas manca pakapelak korang imondri pia tu yang penting mak guru agama nesangi hukumnya kada ia harang ia sunnah ia makruh ia wana perintah kabanya na larang yang pe makada namo sula mi monro pesantren me gatoni nak guru itu apa asowan ni mak guru
Iya, aja mo ta maselang tabaway. Napatapoda po nga latala kadang keruwijaku patama po pesantren meka mite madecing. Tapat tataka nga atin na korilalang mako matuto Nabi Ibrahim waktu na nabawa Nabi Ismail lo Makkah. Di gaga tautaw tana makarakko. Di gaga bosi padang pasir. Iya minang katalokor kutolok nangka. Nabaway anak na lokor si babay ni. Napanapoda po nga latala heng kay tu anak ko he. Rabbana liuki masalah faja'la fidatan minan nasi tahwil. Nasarah kalau ko po nga latala. Yo pwede tiyan na talo pasantren aga na ronandre matinro mo awe kun rupa ga mana kayo rin naman away masa gani na tinro ko chakarudu itu tapos sikola kami na tangabo na idi iya tu makanya prinsip na tomoto makalawe tangabo na iya kasi dega gawa putaron ni anak ko to na iya parumatu pitanga deceng. Iya koko di pesantren nga nalari aman ni koko sorry mon rin nakadapura na tu patamali na to may lari po na pa rin ko tatilo pesantren po namin mani pambinana kada hindi tu pasel to motor na tanya na tu ya murusoy hindi mitu stas ya koko sorry mon rin tanay ka mato ni nasampajang hindi tu jalo kada itu pura usurok gatan na amang manyama yo koko boleh nak game masampaja tayo nak game tatak kilay pape koko sorry mon rin apalagi ko dito babay na kana nasuruh mo ka masampaja din na baka igan rusuk matoki ini penting ko sampaikan Pak Mega itu tahu macam mimi mana ada ni sama piarana tapi dia tahu ko penra di tantangan anak-anak makoko Pak berat sekali maka tantangan anak-anak makoko apalagi itu media sosial game liwa makanya pakai pasikola kami anak tak iya, kecuali magalamu ki di itu lemoy mator alhamdulillah tapi ako dito le patamangi ustaz na yana tumpay to matotar yo ko mamaulo itu ligato talo ite gere talo talo iti lo ko manu ena rangi mababoy mancajiti tapi manu ena curi de na maruba mancaji manu tata mancajiti tapi ako mababoy irindo manu ena curi makomati itu anata ya ko gimpe yambo na patami pesantren na kiye didi ya na macuri mo tu kiye na sabaok itu monroy didi kamakiro itu maknanya tapi itu talo yang kamporo na mo ije makoto tu sabara ni kamporo Pak ya tu ko parenta agama dua telu mo Pak nomor sidi na suri nabita kada jenne ko napa berhubungan supaya yase iwija-wija munaiko. Yang kedua ajong berhubungan ko cakarudu ko na sabak magay iya tu na namake tu matengah mak bicara lamba ilmunya. Iya na tu ampai kong kana anak 5 tahun ni 7 tahun itu 5 kadami amma apa lanro cakarudu ya tu. Dito ka kapangukoy. Tapi ang katupak burana Pak Bu. Ia ko jumai alaki cani madu kemudian garam sedikit. Tasusung yawana lillah na bacangin salawat kapitu. Isusung yung yawana lillah supaya masih dia mak bicara nana. Madu ya, tapi aja na madu asli. Patu ko madu asli lu tutupan neme ko rewe lo boleh. Yan ang pahangi Pak Desa. Kemudian irona upasangangi maka da usahakangi nang kaukoy lalan nagamata wa dia danongi. Iya kutannya anak tataranong ang asumbami man ko masigi. Atong kagaluta si diheto aja tak bagaimana podang anak ta ang katuna galuko si diheto tapi ang katugaluko sa pulo are aja namo bagay yaro. Tawaku yaro. Sini nasele na patamamana nga masigi. Inariasa wakapa. Inariasa wawatomate. Ito ang pito matatarulo kuma bagaimana de na bagian ng kanataro makdewa watomate. Bahasa miya tu makdeya ko di gaga di mo na kumate ka. Yan na rumubalo mong kusoka nga. Bahasa halus miya tu. Ya sange wawatomate anukuyero gang kamate. Ya komate ka matu sinin nasele na kiringa matoka. Yano riasa watomate. Yo pwede masangya watomate. Nigi marongko so yang malay. Tanya watomate sana ya tu yale nun na tomatewe.
Dari dulu itu wakaf sitonganna. Tapi dia ni paham, dia sakada niga pamula ya roles semal anu na tomatona. Dia sakada niga rumah pamula padahal itu sangewa otomatis itu dari ulama dari dulu itu mengajarkan. Maka dia kok bagaimana kok? Ajong bagaimana nih? Usahakan inang kamu taruh. Maka dari wa otomatis ya sangewa otomatis na bawa itu mati. Yo pun dia sangewa otomatis na tajang matena na panala. Dire, ada nasi salah. Pasang yang kayak hadir ko aja pak, aja tercapuri orang perata ko mabagi usahakan inang katataro. Kadang katugaluku kami na macika talu miare itu aja na mo bagi ya rona. Siya ko magalu ko agalu umanga tapi asele na patamama na muka masigi. Na mo mate ki de na paja tulita lolongan ngapalan. Iya na tu tahu mau pak. Apa ya ko mate ki na de tak bagaimana ngi. Batimon re mi malay. Makom itu. Pwede makun riyo pa sa meman ngayon megala da ulawan tapos sila pulapo. Masa gya ba ni monri me tum malamanang ikumate. Pa makun riyo makukuha pa bo mo. Terutama ko si drapuita mega. Maridi niyo kubanrin ng katoni mo. Si ton ra cicin na. Namo puto na metogang kasiku ton na jokot. Kataw malasa na niya. Perhiasan wanita itu boleh tapi jangan berlebihan. Iya. Penting sampaikan. Tapi dito na ako to penrang ito. Kemudian, Pak Dongeng, iya kopuraki masam paja perlu ya bijan upasangi. Kopuraki masam paja perlu takiringan ipate atau mototta. Bacangi kulallah wa katalu niya kang ipahalana. Iya ko masumbangi wadita pasya curang. Angka dita 10 sabun niya kabawan ni 5 rupiah untuk almarhum, 5 rupiah untuk iya. Itu sudah sampai, tidak usah disebut namanya. Ya mikomeki tapi asana dia nama rigagah, tapi tidak menyebut nama, yang penting pura ini akan letuk ni itu. Jadi aja tak kada ko ni tapu asana dia na letuk de. Apalagi ko salah tapu panitia aja na tamaselang. Pangkato tu tau masumba 100 sabun na sumbangan na 10 sabun na tapu panitia aja tamasela. Dia mungkin salah catak malaikat. Na napai taala dita nesangi kada be masumbagang. Iya. Itu kuncinya. Bahkan sedekah yang paling bagus itu yang rahasia Pak. Deni risang. Talabami dita tapasi pulung ko kantong ya nalalo cilengan ya kapatjabawan ni tala silampa tapatami ko cilengan aja tita di siaga maka de po ngala taala ko hadis sakut sina nigi atak ko malenga de na bilangan nga nalenga de to bilangan yo parewakangi yo poko si sel gatamen di 100 isoro sitama sapa di 50 isoro sitama ang katoto biasa tau masumban na sele duina tahagi na sejolo sele jolo ini itu iya tapi dia tu kak kodi ya biasa ko ramalangi ya ke sana malepai itu weh nasele sumbangan apa aja tu ko malepai biasa yolo tolak bala kemudian yang kedua sedekah lomonri yaitu tolak bala teh pala yolo makanya situngan itu pu imang pegawai sara ya let tolak bala iya tolak bala ki. Jadi sengnya tolak bala, pat tolak bala, itu ke manusia itu. Jadi itu pu imang, ya biasa imang rio lo makoro, makoto tokoto menatu, bawa kaluku tesi bawa dulu 5 sabu. Ya, tapi kan malopo dia biasa ko 5 sabu. Iya, nanti 50 rupiah burasa. Jadi aja nanti cur, 5 sabu 50 pa sabu. Iya na sabe la salasay itu tapalo masige ko jumay ya na ele tapang kay mango ko tulo je milodongang ya na ria sa tolak bala bawa kaluku tu kaluku na bawa kemudian nilodongang sebenarnya itu tolak bala aja na di natati kaluku tu aja na namota sidakai memang apa tasuro milodongang iya tasidakai ko jumay tasuro milodongang ya tiya sa tolak bala tania tu sumbangan ko masige bawa tania lengnya tu ko tahu Pak Pui mah tetap masam pajang dia gak mak dia nasam pajang makanya tu tolak balai makan jalan dan nasabak magai itu papas salama cuma ia miko 5 butas tolak bala karena la soangi dia nalese la soangi na di 5 bumak buatang kami itu nang kamu itu jina po nabita daw marda kumbis sadaka buray wila samo na pasi na basaba pasidaka as-sadaka tu tada faul bala yaitu pasidaka na tola bala cucu ni si cicikan na mato
kanker lasana napa 5 sabun sumbangan deh napa aja. Nan 10 juta ko makemo ko. Magi na 5 sabun sumbangan. Jadi pasipato iro pasidakay lokoro lasero. Makiro para may ko pasari di na ci di mididi na namelo isari batu pade pak jaguru di na lesse. Ya to ko si ratu idi di cica milay soro na lari makko matito sito kana pasidakay. Ya kumelo ki mega gadale taya bakanya ki pasidakata. Terutama sedekah makanan itu ampai ko tumak beli bola mangko to si Sele Andre. Tantarakan ikong kagaga takibua. Tawawe lo bali bolata malundra tu yandre anu nakibua eta we na sabab puran ini laudong malaika yana riasa mak baraka yana silele mote silele andre mabela la sekotu ya to tu pak burana iya yo pemako ko aje maseke ni tawe pak angkana la mari seke ko bolana gulukas iya tu gulukas ma pakat di kita we pak mali balo ko pasai tali matalu tama gulukas dua na nasu macalak mata na mancejisa dia na pasu ke bali bola naman repecok lada dia kena bawangi itu kere mak bepai makoto nah sama kanja yandre ko macake ita magulukas ye matan ratu datun na tau seke nang kadua gulukas ko bola na datun na tau seke itu deto gago ko iya pak buray itu tau silele andrewe. Makanya ko tuman na subaleki, makan je sa di kanja na sunna na dia na malunra mapayimi, tapi magi bali boleh pacuk ka bolo na pake, maka je bolo duro na magi na makalunra karena sudah didoakan oleh para malaikat. Ini riasa barakat. Jadi si lele andreki, Pak bali bola tapi apalagi ko maki pa aja tasi salah-salah, Pak desa, pemilihan kepala desa itu aja lalu tasi salah-salah. Pasang. Nah asa gini boy Pak desa ko beli bola na Pak desa corona pa ko kibuang bali bola tami itu turungi ki. Palai ko gara-gara anggota dewa pasti salah ki ai pajain. Nanya mi itu tim sukses itu 5 palaga tuh. Biasa pak pengewang teh Pak Melo mega suarana. Upasangnya aja tasi salah-salah gara-gara pemilihan pemimpin. Apa aja itu matuk memimpi makotom itu. Makanya tasi ama-ama ki. Kemudian saya wasiatkan tadi ke anaknya ke dapur ki masampaya ti lodongangi. Angka tu makan jalan da yonrui min lodong. Ia kotolo masyarakat buru dan siar yang paling bagus itu sebenarnya yang sunnah itu malam Jumat. Cuma dia min rule di betu. Apa ia tu nabi tak tate 10 si di pinaloki buru kon di Jumai. Melo pisubu na rewa. Maraji-rajing. Nasaba ang kami matori waya biasa baca maka dah setiap malam Jumat ruhnya orang-orang beriman itu orang-orang muslim itu dikembalikan ke kuburnya iparewa metu ya tuh makanya Nabi itu menziarahi sahabatnya di pekuburan Baki itu di malam Jumat cuma dia minirule mau kenapa nih tak tambah metu apa ya Pak. Ia nang katalo masyarakat buru kawan di Jumai tate 10 si dicadi dinna ta tambah mento tapak napak maka dati nai lalang mako matu ko mate yo pudi lo masyarakat buru marombongan mi napa lo maddo napa maputo na seperti jili napa maki buat status semoga dilapangkan agak lapang ade mulau dong iya. Itu kuncinya, makanya cukup kalau tidak bisa datang ke kuburannya, tapi sebenarnya mestinya datang. Namo cica misi minggu kude itu le cica siulang. Iya, dia itu napa ada Pak nasabaya tu tomatewe mak kita. Tanyami pak kita mata lahir na pake, pak kita ruhna. Makanya maka dia itu nabi tak parengkalingan atau matewe itu tembus. Makanya tu ketoloki buru tu mak beresalam assalamu alayka ya ahlal kubur mappe bali manang iya tu namo tu madodo misadai karena memang pendengarannya lebih tajam yana tu ampai naten nabi ta ipauja tau matewe kung katau mate na sabak nang kalinga tu na matarang yang pareng kalinga maka nabi ta patapulo jong kana ajena na salay na patau palamungang itu palamungang nang kalinga mo ba tu tau matewe nang kalinga onrotaran na pareng kalingan na itu. Makanya Nabi takut tami kiburu itu mabir salah assalamualaikum ya ahlal kubur. Ne ko makwami rododo na sadana Nabi tanadena nang kalinga to mate ko rasul na kiburu Pak Malok. Yan tu nakada Umar nang kalinga gaji ya Rasulullah maka Nabi tahe Umar.
lebih matarangi parengkalingan atau matewe ni atau tu. Iya, makanya aja tak ketua manu ko itu ketolo kiburu lagai sandala mapacimo ka jadi kiburu to kumayi pacimo to ya aja atas sandala ya mega dori ya sandala ki kemudian yang kedua ya kong kasari tu oko tu pasak dapurangi aja tau dui ya kumalak dai malampe tetap pak bawan ni pak makai nabi ta maji pasidak ka tu yo puidi makadaki de nawat diudu di mucuke sitonganna dilarang dicabut karena siapa tahu nonroi bere-bere nonroi agama cinong itu menjadi sedekah tapi ya kong tanah-tanah maliwang ngurak nano tembus si buku-buku atau matewe itu harus ditebang supaya itu bihurmatil janazah aja na solangi kuruki buru makitu sitonganna kemudian ya roki buru pa aja na tabangungi aja na tasameng aja na tatehele tapakan jaki bawan ni ya ropak dan rina cedek wirina macane aja nak dutut tanana apa ia tu koi bangun ki buru na larang ya gamata angka balalo hade sok baca makada siagi-siagi na tambayang se ko to na toton reng la otomatis ang kasukiama itu yang menyiksa aja na tatehele aja na tasameng cukup biasa-biasa ya kumeki pakanjaki bolana o kumasigi eta sumbangan angka tu bolana ko surumonri ina tu nakada nabita mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah nigi bangun masigi o kolino lai bangun ang istano ko surumonri na pong Allah ta'ala makanya kung kato ko kampot taraji masumba na mode na sampaja tatang kabolana ko suruga puratonya janji angka bolana namore na sampaja maka dia nang kenalo mas sampaja tapi masumba cocok ni angka bolana ko suruga de minatama kami nabite bangun ang istana berarti akibuara bolo ko suruga tapi aja tataja ngeli tatama apa ia tu sampajange goncina suruga makanya asumbangi ta sampaja tapi engkau tu tahu raji mas sampaja dia nang kena sumbang yang tu tahu tama dia kan onroi batu Pak Lega bolana itu kan gitu artinya dua akimi sholat wa atuz zakah petatongan isampajange keluarkan sedekahnya makanya itu sakae pas sedekah pokok baru-baru ka apa nete ko Pak Desa di iya makanya tengerangi sakata annarratuna 53 kilo gaba nah karena itu sakka 5% bersih tapasui comok na tapasui sarwa pokoknya semua aracun nagana ko may tapasu manang ya ko soro 5 pikulu si tengah jadi 653 kilogram gaba na kanan itu sakka 5% takaya ko dui takalin annarratuna 53 kilo gaba lai timbang bersin na yaro bersih masumana ning nadapi yan narratuna kilo berarti tapasui 5%. Jadi yan na rosakka aja tapatami masigi ko sakka untuk orang miskin. Karena anak ko masikola ko jupanda kasi dia na mampu talengi ro na pake masikola. Atau angka tau kasiasi tabantu. Itu supaya selama. Saya kira ini penting saya sampaikan. Kemudian yang terakhir ini paling pokok. Nasabak modala tak ia tu Allah lang ngepa o kolino on Roma pasipulum on Roma pasipulum ia kongka kalabiha talolongan o kolino baraka miasanna tanya apa pahala apa ia pahala ko pesuri monri o ko pilalaku buru tena panita pahalana tapi ia tu lalaku buru alena almarhumah itu tembus pakitan na kolino tapi tulinata aja tu ikiringa pahala tulinata aja tu ya sumbangan pada kong katau melolo Makkah nang kay oko Jakarta transit melo ijo kana de nang kana duina melo irewa de to na cocok makole ba tu tomate ko lalaku buru melo irewa lokolino de na cocok nite amala na de pabajak ganda maka dia akan menunggu kiriman pahala ya jaja tasis se tomatot tak lalaku buru nasaba angka tu 5 tajam usahakan setiap sedekah angka tapatujuyan itu kuncinya pada yang mahadir reki makoe angka andre tapalenna berupa kue atau apa tania kangi pahalana loko tomatota almarhumah
Taniakan nalolongan itu pahala sedekah makanan. Dina pa aja yaitu pahala sedekah makanan ko masampajang itu dilolongan tu baraka. Ina tu ampai to matot tariolo makadan namo wae putih mumpalina kang itamumu tu mak baraka tu. Karena 40 hari na tu ampai kiasap baca dong. Idi pui mak koloki mak baca andre ki aja lalu na detandre kecuali mak puasa. Pangkatutu mak baca denandre kupure mak baca. Padahal belum tentu diterima donna. Ya ridi mak pak baca pakanja kitu pahatta aja na sembara mak baca. Lai podangi makadayano sana atau mateku supaya na khusus kangi. Maka aja tak kada niga sana atau mate na si jamanang. Empat diului mangi tepui aja na yaitu ko baca doa kedua orang tuaku dan para leluhurku tamamanan itu. Ya ko baca doa salama no itu anak-anak dan keturunanku. Ko baca doa salama. Tapas salamaka ngak wija-wijaku nan nia keturunanku po. Aja tak kada bami bija-bijakku nah sebab batu apa tak didoakan anak cicit ke bawah jadi akadaki anak-anak dan keturunanku ya kulayasei kedua orang tua dan para leluhurku nalamanan ni layase wakil tabahan ya maka namaje nang kanri palenna ya kodeni tarima donna pu imang baraka na anrewe tarima Pak patapulo sonana pacapuk kota ya ko masampajang itu lilolongan kirima pahala maki itu ampai ipandre makanya kong kay mapura mak baca na denandre gati do cilina itu kada iya na de diterima donna Pak ya na pangewat Pak pura mak pangewat katau ne wasi salah tertolak doanya itu aja kama melo mak baca na tak de songko na tane baine na kada ke songko kuna sakin ribuntaro la tala mak pangewat si babaine na napalo mak baca na morate de to diterima makanya angka yaseng makanan ya kode ini terima padongan na baraka na andrewe dari makanan yang jadi sedekah yang katoti yaseng ampalo biasa lengi puima ipar yang palo kamagai ya ro andrewe ya ro ampalo ematu wadingi pakai yaseng khairul mal ar-rijalun salih si kanjak-kanjak na waramparang untuk orang yang soleh nah sebab dia na mungkin na pakai untuk haram pasti na pakai untuk kebaikan makanya imange biasa sedekah. Maka itu. Makanya ini yang harus kita pahami. Ulama kita dulu itu pintar sekali, Pak. Napa si puluh mana itu supaya dia gak lepak. Maka itu. Iya, saya kira ini yang penting saya sampaikan. Usahakan Bapak Ibu sekalian tepakan jaki sama makata sampajat terjagai Pak dia itu gak Pak. Kota dia tak sampajat dia itu gak dimewaiki. Apa dia itu gak ya saya sampajangan. Betul kan bantu. Pak kini wading bantu sampajangan Pak makanya mah. Podak balak kaya makadalo mak dompengnya pemasang pejaloro kedua petuju ko cicang dia gaya sang ya dia tulek jamai dia gaya pokok nam dia mulai tetong itu dah kok itu yang lain itu bisa diganti tapi kalau ini sholat tidak bisa makanya tapakan jaki aja tercapak ya pak kasihin saya kira ini yang penting saya wasiatkan mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil nasihat yang paling pokok sebenarnya ya ko dega gatule mal pamulai cara maku pamulana letu capak na dega gatule mala ci di bawah pasangi tajagai wi atita usahakan itu di malappa atita komeki mancejisa suruga ya mero tahu malappa itu atina tahu isa suruga iya aja tu mamboro aja iya si selemu tu aja layolo itu mau tu pasangi itu kuncinya saya kira ini yang penting saya wasiatkan akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.